Om Swastiastu, kacundok malih sareng titi Made Sugianto ring acara live Mesatu Bali. Sana mangkin titiang mategar maktayan satu Arjuna Tapo. Arjuna Tapo. Kacerita dawa gerin ring Indraloka para dewata ni sungsut napi mawinan pikayunan para dewata ni sungsut riantukan akeh sampun kagebog kekasorang antuk raksasa sakti sanimo waste niwatak kuwace. Raksasa niwatak kuwace punika kalintang teguh sakti mawi sese. Nenten presida kekasorang antuk detil. Nenten presida kekasorang antuk manusia. Sakemawon kesaktian raksasa niwatak kuwace punika presida kajerihan antuk manusia sakti. Prunaris ide Betara Indra sami kasungsutan mangkin miragyang mirengang kepir-kepiran orti yening wenten manusia sakti sedang nangun tapo rika ring gunung Indrakila. Manusia sakti punika nenten tios wantah warih ide Sang Prabu Pandu sareng Dewi Kunti. Inggih punika Gusti Made Arjuna. Arjuna nangun tape ring gunung Indrakila riantukan banget mapengati mangde mikolehang panah Pasupati. Panah punika jagi kawigunayang rikala perang Bratayuda ngelawan Satus Korawa. Asa punika katujon Dewa Indra wantah ngeruruh kanthi manusia sakti. Inggih punika Sang Arjuna. Sang Arjuna sanemaken kacerita yang nangun tapo rika ring gunung Indrakila diprayo pacang nunas panah Pasupati. Niki nemu gelang niki. Niko raris ide Betara Indra ngutus para Widyadari mangdet dong jagat manusia biprayo pacang mangode tapide Sang Dananjaya utawi Sang Arjuna. Tegelis raris ide Betara Indra ngupulang dasa diri Widyadari. Wih, cekek wenten bidadari Suprabu Nilotamu taler Widyadari sanetiosa. Cening para Widyadari itu ane jani maniro ngutus idewo ajak daso diri apa dun ke jagat manusia. Nyen ado tugas idewo ne disubane neket di mercepada apa ngererah apa ngalih tongos ane madan gunung Indrakila. Di gunung Indrakila itu ada anak bagus dingin muntapo ane madan Sang Arjuna. Si dewa ne wantah mangode papandani Sang Arjuna. Ketiga ngidang Sang Sumeken nyidang ngodo Sang Arjuna ane jani buen
idewo ya so ne buen kal imuhin kajegegane apang lempor sang Arjuna jago semat nyegegan para widodari. Nah, cening para widodari jama kejam. Jani cening apa tedun ke mercepado. Godo ya sang Arjuna. Asa punika runtuh sabdani de betara indo kapining para widodari. Korares bidodari Suprabo bidodari Nilotamo mentangang selenang ke angin makber nuju jagat manusia. Gelisan carita para widodari ini sampun tiba ring Gunung Indrakila. Ring tengahing wana giri ini kecingakin raris anak lanang bagus genying sedang nangun tapuk semati. Rikala punika raris para widodari ini mangode sang Arjuna sane nangun tapuk. Wenten sane nimanin, wenten sane maben, wenten ngusut rambut idone. Sakimawon sang Arjuna nenten omah kukuh bakuh ide ngerano siku nangun tapuk. Kuciwo raris para widodari ini sawireh nenten preside mangodon tapani itu sang Arjuna. Widodari Suprabo, widodari Ken Sulasi, Nilotamo raris malih mangulayang ke genah Indraloka. Sesampun tiba mangkin ring Indraloka, para widodari ini maturuning ring ide Betara Indra yening nenten preside ngode tapanido sang Arjuna. Garjito pisan mana itu sang Indra riantukan sang Arjuna mabukti teguh mawisesa nenten jo omah rikalaning nangun tapu ya diastun kagoda antuk widodari listu wayu. Ngancan percaya ide Betara Indra yening sang Arjuna wantah manusia sakti. Mijil raris kayun ide sang Arjuna pacang nunas tulung ring sang Arjuna. Mangde preside ngasorang raksasa niwata kwaca. Indeke punika raris kapirang antuk raksasa niwata kwaca. Raris ngawinang raksasa niwata kwaca ngutus Teliksani baro bau Dano Mandri lunga ke Indraloka. Sesampun Teliksani puniki tiba ring Indraloka, kapirang raris rerincikan winayani desang Indraloka pacang mekanti sarang niwata kwaca. Iwau jadi pacang mekanti sarang Arjuna. Sane mangkin sedurung preside mekanti sarang sang Arjuna, sang Indra talar ngowe ke winanya jadi mekanti sarang raksasa niwata kwaca. Tapi tujuannya mangde Indraloka punika nenten kagebog antuk raksasa sakti punika. Niko raris kauninganya oleh Teliksani bau Dano Mandrine majeng ring niwata kwaca. Di Jawa Daunuk
sejabon tu wiweke winayo di Jawa Dauno kal betaro nyak mekanti ngajak raksasa sing mungkin nyen tage kauluk-uluk asa punika kayun raksasa nyuwatek wajib risampun asa punika mirengang malih atur telik sandine ini Betara Indra taler pacang nunas tulung ring manusa sakti pacang angin ngasora raksasa nyuwatek wajib Tan sipi krodani de raksasa niwatek wajib risampune uning wiweke sang Indra sekali punika kemawinan raksasa niwatek wajib ngutus raksasa momo di muka mandetedung ke jagat manusia ngasora ngalahan sang Arjuna sani nangun tapu ring gunung Indrakila kacerita mangkin raksasa momo di muka sampun tedun ke jagat manusia sampun tiba ring gunung Indrakila ring tengahing Wanagiri patih anel-anel raksasa niwatek wajib punika nenten mangihin sang Arjuna sanekane keyang nangun tapur nika ring wenara ampura ring Wanagiri gunung Indrakila niku mawinan kalintang brangti raksasa momo di muka rimaris nyuti rupa jatuh sewat dados bawi kelintang ageng asa punika suaran bawi raksasa sesiluman punika digelis raris ngelumeh gunungnya ngelumeh taru-taru niku ngawinan genyong gunung Indrakila sang Arjuna saneri sedap nangun tapu ngerasa yang gunung Indrakila genyong niku mawinan raris sang Arjuna metangi riantokan wenten mesah jagi pacang ngodo utawi mara bahaya pacang niberin risampun puput ngerangsuk busana sekadi sang nangun tapur sekadi sang pandita nenten lali taler sang Arjuna ngambil panah dipraya angin manah bawi sesiluman punika rikala punika ide Betara Siwa sane sampun uning ring tujon sang Arjuna nangun tapo biprayo pacang nguji kesaktian sang Arjuna riko raris setibur ring gunung Indrakila itu Betara Siwa nyuti rupa dados juru boros taler mata panah kacerita mangkin sang Arjuna muru bawi raksasa punika asa punika taler Betara Siwa sane masiluman dados juru boros taler ngintipin bawi sesiluman punika rikalaning kacingak raris sang Arjuna mentangankan dewan itu raris lambung bawi ini punika keni panah asa punika taler itu Betara Siwa sane masiluman dados juru boros taler mentangankan dewa
panah Hyang Bathara Siwa taler nancap ring lambung Bawi Sesiluman punika. Riantokan wenten kalih panah sane ngenenin lambung bawine niku raris kepastuan tuk Hyang Bathara Siwa mangdo panahe dados asiki. Bawi Sesiluman sane keni panah Sang Arjuna lan panah Hyang Bathara Siwa ngemasin mati. Asapunapi raris perkara inik panah sane ngenen lambung bawine. Aine jantosan ring palet sane kaping kalih. Canda kang tiyang dungun Harjuna tapo palet kapertamane kantos idriki. Sinau tiyang untuk Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Om.